Dobro, vi kao profesor susrećete se sa mnogo mladih ljudi, onako entuzijasta, pa šta im kažete, šta jedna osoba koja želi da se bavi lobiranjem jednog dana, šta mora da ima, kakve su to osobine? Pa ovako, lobiranje normalno praktikuje se u svim oblastima javnog, a i privatnog života. U kontekstu Europske unije, jasno, to traži pre svega dobro poznavanje same unije kao institucije, kao sklopa dosta kompleksnih sistema odlučivanja, što je s jedne strane izazov, a istovremeno i traži mnogo, da kažem, proučavanja i izvesnog iskustva, tako da su zapravo najuspješniji lobisti oni koji su po pravilu u Brislu proveli duži niz godina. Kako to sve izgleda u Briselu, šta se dešava, eto i na iskustvu Slovenije, a i negde šta se dešava što se tiče Srbije? Dokle smo stigli? Pa vidite, ovako direktno da uporedim, ja mislim da Slovenci, tako istorijski, nemamo neku veliku tradiciju u lobiranju. I ovih, evo, slabih 10 godina kako smo članovi Unije, mislim da smo još u fazi učenja kako treba u tom dosta kompleksnom sistemu obezbediti da se čuje tvoj glas i da se on i uvaži. Srbija je jasno kao zemlja sa mnogo dužom tradicijom države i politike, sigurno da je veštija u tome, tako da sam siguran da će vama taj, da kažem, period priučavanja prilikama kako lobirati u Brislu biti kraći nego nama. Ali na čemu bi trebalo da radimo? Šta nam nedostaje? Sad, teško reći baš konkretno šta nedostaje. Ja mislim da prvi uslov sigurno jeste da se što bolje poznaje s jedne strane zakonodavstvo, znači suština, procedure, a drugo za lobiste je izuzetno važno imati dobre kontakte u institucijama EU, kao i u raznim evropskim udruženjima koji zastupaju pojedine interese od pojedinih sektora privrednih do profesionalnih asocijacija i kroz te kontakte često se može stvarati i dobre koalicije kroz koje se ostvaruje još bolje rezultate. Jel možemo da izdvojimo nekoga kao dobar primjer? Koja država je onako baš svetao primjer što se lobiranja tiče? Ko ima negde najjači tim? Pa znate da, evo, posle praktično, što se mene lično tiče, skoro 20 godina prisustva u Brislu, ovo pitanje sam si više puta postavljao. I ne bi mogu reći da sa nekom velikom trudnoću mogu tvrditi da se neka zemlja baš posebno ističe u tome, ali čini mi se da s jedne strane se u lobiranju relativno dobro snalaze latinske zemlje, međutim, čini mi se da su na neki način najuspešniji, recimo, evo, rekao bi ja, Holandezi su po mom ličnom iskustvu dosta dobri jer su veoma pragmatični, dobro organizovani, znaju šta hoće, nikad ne gube iz vida šta su njihovi prioriteti i to po pravilu donosi rezultate. Šta lobiranje jednoj državi donosi? Da li se sve zaista vrti oko novca? Pa znate kako kažu Englezi, novac nije važan, međutim, mnogo novca je mnogo važno. Prema tome, unutar Europske unije, kao što znamo, bez obzira što je samo 1% društvenog proizvoda se objedinjuje u budžetu Europske unije, to su na kraju ipak velike cifre. Tako da, normalno, bez obzira što se 80%, bez obzira upravo pošto se 80% budžetskih sredstava Unije vraća u zemlje članice, izuzetno je važno da se svaka zemlja, svaka organizacija na kraju krajeva, da si osigura da bi ono što je teoretski moguće dobiti, da bi se tome što više približila. Jedno je ono što ide preko zemlje članice, znači preko vladinih institucija, agencija kao što je podrška u poljoprivrede, a drugo su ti takozvani komunitarni programi gde se svako natječe direktno pri Europskoj komisiji i tu onda lobiranje počinje već od vrlo ranih dana kad se stvaraju programi pre nego što se raspiše konkurs. Zanimljivo. Sad, pošto je mnogim gledalcima možda to biti lobista nekako apstraktno zanimanje, ne mogu baš da zamisle šta sve to obuhvata. Kako izgleda jedan radni dan lobiste? Pa, evo, ja mislim da jedan klasičan radni dan lobiste je sigurno da bar 2-3 sata dnevno mora da provede na raznim web stranicama
Danas su naime sve informacije dostupne preko weba, jel? I tu treba pratiti šta se priprema, šta se zbiva, šta je objavljeno, šta je izašlo. Onda sigurno provede par sati dnevno također u raznim kontaktima, raznim radnim ručkovima i slično. Često treba ići na razne seminare, okrugle stolove, predavanja, preskonferencije, briefinge i slično, gdje se opet sazna stvari koje možda još nisu ili možda neće biti čak na sajtu. Jel? I drugo, treba dosta vremena posvetiti pisanju raznih peticija, dokumenata, predloga, to provjeravati sa svojim klijentima, da li je to postavljeno u dobrom pravcu, da li su, kažem, prioriteti dobro formulisani. I onda jasno, dosta je i vremena potrebno za ostvarivanje kontakta u samim institucijama Europske unije, pre svega komisije, ali i Europskog parlamenta sve više. Postoje neka istorijski zvučna imena onako koje bismo mogli da navedemo, a da su bili lobisti ili da su imali iskustva sa tim, da su nešto dobro kroz to doneli svojoj državi? Pa vidite, ne samo državi, jako dobro odmah da kažem, nisu samo profesionalni lobisti ti koji mnogo lobiraju u Briselu. Zapravo diplomate, predstavnici zemalja članica su oni koji također vrlo intenzivno lobiraju na svim razinama, u komunikaciji sa ostalim zemljama članicama, sa europskim institucijama normalno. Često se druže i sa novinarima pa pokušavaju preko medija plasirati neke ideje, predloga i slično. A drugo je jasno onda na tom nivou, kažem, profesionalaca, lobista. Tu bi recimo, ako baš želite jedno ime, sa zadovoljstvom mogu reći Daniel Gauguin, jedan čovjek čiju sam knjigu baš ovih dana čitao i neke ću njegove nalaze i ideje izneti na današnjem predavanju. On je u svojoj zadnjoj knjizi, gdje govori o transformaciji lobiranja u Europskoj uniji, otkrio, da kažem, i nama, lobistima, neke male tajne. Doduše, ja sam ga slušao već na nekim predavanjima, ali mislim da za mnogi lobiste ta knjiga donosi bitne novine, jer on upozorava na to da je zapravo u situaciji kakvoj jesmo, zapravo komisija kroz komitologiju, znači kroz razne odbore, komitete, stručne komisije i slično, sebi uzela dosta prava i de facto, jasno u saglasnost parlamenta i savjeta, znači zemalja članica, vodi dosta značajni deo igre oko formiranja zakonodavstva i konkretnih pojedinačnih akata. A da li ću pogrešiti ako kažem da je možda neka vrsta lobiste i Catherine Ashton, i ako ne grešim, da li je dobar lobista? Pa čujte, svakako da funkcioneri Europske komisije, odnosno institucija EU, također u svom tekućem radu moraju dosta lobirati, jer, da ne zaboravimo, lobiranje je uticati na donosioce odluka, a to znači da moraju osobe kao ona često kontaktirati sa vrhunskim političarima zemalja članica, međunarodnih organizacija i zemalja koje možda još nisu članice ili su kandidati i također pokušati da ih ubede, da ih pridobiju, da ih uključe razne inicijative. Hvala mnogo na razgovoru. Hvala i vama. Hvala vam.